आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धीखौ पाकिस्तानाव थांनांगौ होननानै बुंदों। फिन खेबसेबाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेस दलनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ जंखायबावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों राहुल गान्धीया भारत ज'रो यात्रानि थाखाय पाकिस्तानावबो थांनांगौ होननानै बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों जाय भारतआव जों दिनै थादों बे भारतआ गोहोगोनां आरो खौसेथि। भारतआ थांनाय 1947 मायथाइयाव कंग्रेसनि थाखायनो बोखावजादोंमोन। भारतआव दा यात्राखौ जागायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। राहुल गान्धीया पाकिस्ताननिफ्राय यात्राखौ जागायनांगौ जुदि बियो खौसेथि दाफामफिननायखौ लुबैदोंब्ला। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावदों आरो राहुल गान्धीखौ पाकिस्तानावबो भारत ज'रो यात्राखौ खालामनो खावलायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धीखौ पाकिस्तानाव थांनांगौ होननानै बुंदों। फिन खेबसेबाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेस दलनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ जंखायबावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों राहुल गान्धीया भारत ज'रो यात्रानि थाखाय पाकिस्तानावबो थांनांगौ होननानै बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों जाय भारतआव जों दिनै थादों बे भारतआ गोहोगोनां आरो खौसेथि। भारतआ थांनाय 1947 मायथाइयाव कंग्रेसनि थाखायनो बोखावजादोंमोन। भारतआव दा यात्राखौ जागायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। राहुल गान्धीया पाकिस्ताननिफ्राय यात्राखौ जागायनांगौ जुदि बियो खौसेथि दाफामफिननायखौ लुबैदोंब्ला। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावदों आरो राहुल गान्धीखौ पाकिस्तानावबो भारत ज'रो यात्राखौ खालामनो खावलायदों। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।